Әді Түркім бүгін Азнағылда қонақта Айық ауыл проекты сеттерінде ер мұң, ойын күлкі, спорт ярыштары менен үреле барған сара көтеріңкі рухтауда. Қышқы ауыл пияды деп аталған сара айық тұрмышты сәлемет яшәу рәвешін пропагандалап қына қалманы. Ситтен қайтқан ауылдаштарды бірләштірді, ысыраштырды. Күрші яшәген райондар, ауылдар менен аралашу үзәгенә өрілді. Тәу башлап, баш қаланан келген қонақтарды аттарда елдіртіп, ауыл ысында икмәк, қымыз менен қаршы алдылар. Артабан сара ихлас мәсетінде дәвам етті. Бұнда аят оқып, бүләктер тапшырып өттілер. Әйткәндәй, ауылға ем беріп ултырған мәсет 2019 елда бүті ауыл халқы күсі һәм бағынсылардың мадди ярдамы менен төзелә. Dürüst yolunda olup, bu İslam dininde kanunlarında olup yaşıyorlar, bizden aşıklardan eyle, hem de bütün havluk selametlik verip, hem de aile baktıkları bir, hem de ballarımızda ki laha bonlarımızda, şu İslam dininde, İslam kanunlarında bulup yürürlerin, hem de yaşıyorların aşıklardan eyle. Benim atayım Semih Halil, әсәйемден Мәриям. 11-нче бала мен бұл семьяла. 11-нче бала. Яшәйм Мәләвездә яшәһәм дә ошо авылды онытмайбыз, ошында туып үскәнбез. Төрле яклап ярдәм итәргә тырышабыз, поддерживать итәргә тырышабыз. Минем иптәш егет тоже багымсы Илшат Ахатович Салихов бергәләшеп төзенек мәсет. Мәсетті төдегенде үгенә түгел, бүтін ауыл халқы менән, бүтін ситтәге яшәгән халык менән төденек мәсетті. Мин уйлайм, мәсет аксым гына матур гына килеп чыкты. Һәм дә башка эшләрде башкарып торабыз, ситтә калмайбыз, һәрбер мероприятияларда, һәрбер байрамнарда катнашырга тырышабыз, кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырышабыз. Ситтә йөрәһәк тә без авыл тартып тора. Бұл авылда яшәй минем үдемдән бер туган авызы Сайфулла Халил улы, ул ошо авылдан старостасы. Бүтән булган байрамнарда катнашып, ярдәм сорап, һәм дә бүтән мероприятияларда катнашып торабыз. Бүді дөнья башкорттары құрылтайы тарафынан ойыштырылған айық ауыл бәйгеһендә катнашып, призлы урынга сыгыр өсөн Азнагыл авылы халкы дәрәү тотынган. Бүгендә байрам узган майдан уртаһында тирмә коргандар ине. Усакта ялан буткаһы бешереп, кунактарды самавыр сәйе менән һыйланалар. Айық ауылы конкурсы бара, бен Азнақ ауылында ауыл халқын ұшы байрам менен котлап өтәм ихлас көңілден. Жеңе бірінші орынды алырға Алла Тағала насип кылган. Малатсы Азнағалар. Әзгә үдемден язган шигырды тәкъдим итәм. Гомер. Кушай тауга басып карап тордым. Азнағалда алһауттан атканын, куш тирәккә кунган хандугастың хуш китердә итеп хайраван. Нагыш кына булып калган накасымдың агышына күзләр камашты. Ағанаудар кире ақмағандай, үткен жылдар кетеп адашты. Бұл дүнияның түп асылы ғазиз ғұмыр шыны аңлағыз. Ерде кіші ғұмыры сикіз түгел, қадірдірін білмей қалмағыз. Иман жолынан жазмағыз. Азнагыл авылына қаланан көсіп қайтқан Шәрифиян ағай Киния Булатов балалар өсөн көрәш түңәрәге ойыштырған. Оның білдіруінсә, малайдар түңәрәккә теләп йөрөй. Ауылға 19 елда қайттым, 2019 елда. Ауылға қайтқас, әлігі вақытта мен 3 ел енді балалар менен шұғылданам. Тәуді лишебный гимнастика менен занимасты башлағайындық. Ярты ел занимасы еттердім де, лишебный гимнастика менен. Шан башландық балалар менен күрәш. Греко-римский борьба деп аталайынды. Балалар теләп йөрөйләр, Аллаға шүкір, тырышалар. Үйренелер. Башлаған вақытта біздің ауылдан 6 бала ине, 2 өйінде Құмыртауға оқырға сығып кеттілер, 2 малай. Қалған 4 малай ауылымызда йөрөйләр. 4 малай Торай Черниевка ауылынан 1 малайды барып алып келем. Шан Қайыптан 3 малай йөрөй.
Хайыптың мотор зур спорт залы бар. Шул спорт залда шөгыльләнәбез менә шу малайлар белән. Бик һәйбәт, тырышалар малайлар. Аннан 2 көн йөрибез көрәшкә. Һәм 2 көн менә хатыным аларны гарәпсә укырга, язырга өйрәтә. Шулай итеп тырышабыз менә балаларга белем бирергә, үстерергә балаларны, телефондан айырырга, бүтән алама гадәтләрдән айырырга тырышабыз үзебезчә менә. Артабан кышкы һабан туйга үрелгән байрам сараһы спорт ярышлары менән дәвам итте. Бында теләге булган һәр кем төйәнтә тотып югерде, аркан тартышты, утын ярып, таяк бәреп, көз сынашты. Шуны әйтеп үтер кәрәк, уктан атырга Күгәрсен районынан гына түгел, күрше Күмертау, Мәләвез калаларынан да уксылар килгән ине. Димәк, айыклык байрамы район ара сарага үрелде һәм күршеләр менән дуслык күперләрен ныгытуга зур сәбәп булды. Менә Мәләвез каласыннан килдек, Яугир атыш клубынан. Шулай итеп гел осрашып торабыз. Мәргәндәрнең ярышларында инде ярышлар үткәрәбез. Район арагына түгел, республика кимәлендә лә еш кына ярышлар үтә. Менә хәзер адаклама 2 мартта Күмертауда үтә безнең ярыш, балалар өчен ярыш. Барыгызны шунда сакырып калам. Килегез шунда, катнашыгыз, карагыз. Команда бирен башлаяк дип. Давай, 1, 2, 3. Миншәп бактамайыгыз. Миншәп. Менә без ут күршеләр бүген менә Азнагыл авылында байрам була дигәс без аларны яклашырга, ярдәмлашырга килеп еттек. Без шулай һәр вакыт йөришәбез, кис утыруларга, концертларга бергә йөришәбез. Күмәкләп, бергәләп тату яшәйбез. Күрше Тәвәкән авылында туып үткән Башкортстан Республикаһының Дәүләт Йыелышы Корылтай депутаты Рәйел Әбдрәхимов Азнагылдар хакында ыңгай хатирәләре белән бүлеште. Авыл халкына алдагы көндәрендә лә уңыштар һәм бердәмлек теләне. Айык авыл проекты бик күп елдар безнең республикага эшләп килә. Мин уйлыйм инде бу бик уңышлы проект дип. Менә быелгы елда инде безнең Азнагыл авылы ла ошо проектта катнашырга булды, ошо конкурста. Һәм без белеп торабыз бит инде, район күләмендә бик әүдем катнашып, еңеп сыкты һәм менә республика уровенә килеп сыкты. Мин Азнагыл авылы халкына инде менә бу конкурста еңеп сыгуды теләйм. Уларга бүгенге көндә теләйм битәне һаулык, тынычлык, иминлек һәм киләһе тормышта матур айнык тормыш апаратлары теләйм. Авылда клуб ябылды икән, димәк авыл бөтте дигән һүз. Үзләренең авылының мәдәният усагын да ябылудан хаклап кала Азнагылдар. Дәррәү күтәрелеп сыгып, буяп, яңыртып, рәткә килтереп куялар улар. Бүгендә сараның төп өлеше ошо бәләкәй генә клуб алдында үтте. Тәү башлап сакырылган кунактар һүз алды. Һәр сыгыш яһаучы авыл халкына изге теләктәрен yetkirdi. Бәйгелә еңеп сыгылдарын теләне. Хөрмәтле җәмәгать, шундай матур көндә, матур байрамга йыелган Дөнья башкортлары Корылтайы исеменнән тәүсиратта һезне ихлас күңелдән ошо байрамга кушылуыгыз белән котлайм. Айык авыл нимә ул? Айык авыл ул айык фикер, айык дөнья. Сара барышында алтын юбилейларын билдәләгән парга бүләктәр тапшырылды. Шулай ук Айык авыл проекты сиктәрендә башкарылган эшләре өчен активистларны рәхмәт хаттары, почет грамоталары менән бүләкләнәләр. Кышкы авыл пиада, сагу, концерт номерлары менән тамамланды. Һәр кем байрамдан көз, дәрт алып таралышты. Без иһә Азнагылдарга афарин тибез һәм артабанда уңыштар теләп калабыз. Ярлап яшәүләргә ниятә, йырлап яшәһәндә, гомергә